بالإطار. البابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية. Distinti ospiti, diamo il benvenuto a Sua Santità Papa Francesco. حرس! سلام الشرف! سلام سلاح! Sua Altezza Sheikh Surur bin Mohammed Al Nahyan, Sheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, Vice Presidente del Consiglio Esecutivo dell'Emirato di Abu Dhabi. Dottoressa Amel Qubesi, Presidente del Consiglio Nazionale. Sua Altezza Generale Sheikh Saif bin Zayed Al Nahyan, Vice Primo Ministro e Ministro dell'Interno. Sua Altezza Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice Primo Ministro e Ministro degli Affari Presidenziali.